Ketemu lagi di channel Bang His. Oke, kali ini kita mau makan di pantai lagi. Oke, guys, yuk langsung saja kita mulai makan. Makan ayam goreng, kayak chicken. Oke, sebelum kita makan, kita cuci tangan dulu. Guys. Oke guys, sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Oke, saja kita makan guys. Sambal terasi guys. Nah, mantap guys. Mulai ya. Mas kulit. Sobek guys. Wow. Guys,
Hmm. Berapa, Pak?